Regata je bila, hvala Bogu, po dolgih letih uspešna, ker smo imeli dovolj vetra, dosti lesa. Doživetje na leseni barki je nekaj drugega kot recimo na plastični barki. Ni to isto. Ta regata ima poseben duh, poseben čar, dosti truda vloženo v barke. Stara barka ne pomeni, da je ona lahko po letih stara, lahko je pa zgrajena v starem duhu. Bel vento, regata velocissima, divertente, con due bordi, uno andata e uno ritorno. Ho incominciato ad andare a vela, che avevo 12 anni, ho continuato per tutta la vita ad andare in barca su queste imbarcazioni che hanno uno spirito e un sapore tutto particolare. Jaz sem dobil idejo, da pridem tudi s starim avtom sem. Z istega obdobja je kot te stare barke lesene tam z leta okoli 1930. Ideja je vrstoletna, ideja je zelo dobra za Izolo, za promocijo, za turiste. Mi vsi, ki to regatamo, se vsi poznamo in smo skoraj na vseh regatah prisotnih. 3 ure na morju se tudi tolčemo, ampak potem, ko pridemo na obalo, smo spet vsi prijatelji in ga feštamo naprej. È poco regata e molta amicizia. Da parecchi anni siamo ospiti di queste magnifiche persone che organizza questa bellissima regata e barche d'epoca. V sklopu regate starih bark prirejamo tudi delavnice, kjer otroci v bistvu ustvarjajo, delajo modelček pasare in pa pretikanko, ki jo v bistvu šivajo. Tako da so tudi oni malček zaposleni. No. Danes mi je bilo zelo lepo. Zagotovo bom prišel še naslednje leto. Rad bi se zahvalil vsem sponzorjem, ki brez njih regata jo ne bi mogli speljati. Ko bi zboljšali? Zboljšali bi tako, da bi imeli še več bark, več prostora in več vetra.